Reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu, ku rubuga rukugezaho amakuru agiye atandukanye abera mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ariko nanone tukavuga nanone ku makuru arimo kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwa kiriya gihugu. Kuri ubu ngubu rero tukuzaniye amakuru yihutirwa, amakuru akomeye. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yatoye itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati ya RDC n'u Rwanda. Turaje tubigarukeho mu makuru arambuye. Wowe ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi ku makuru arimo kugenda atangazwa gatanu kuri gatanu, ku makuru arimo kugenda avugwa muri politiki ya Afurika y'Uburasirazuba. Iyindi nkuru twifuza kugarukaho ni inkuru ivuga ko abanyeshuri bagera kuri 14 bigaga muri kaminuza y'ikoranabuhanga n'ubugeni ya Byumba UTAB iherereye mu karere ka Gicumbi. Kuri ubu ngubu umutingito wabaye, ibintu byabaye nagahomamunwa. Turaje tubigarukeho nabyo gatanu kuri gatanu. Rero wowe ntujye kure kugira ngo usobanukirwe byinshi birimo biragenda bitangazwa gatanu ku kandi. Si iyo nkuru gusa, tugufitiye n'indi nkuru none ivuga ko Perezida Kagame yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abajenerali 9 ba RDF. Rero ntujye kure, ayo makuru n'andi menshi tubafitiye tugiye kuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Abanyeshuri 14 biga muri kaminuza y'ikoranabuhanga n'ubugeni ya UTAB iherereye mu karere ka Gicumbi bakomeretse nyuma y'igikuba cyatewe n'umutingito wumvikanye mu bice bitandukanye by'igihugu saa 9:08 zo kuwa mbere tariki 28 Nyakanga, nibwo uriya mutingito wumvikanye mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse no mu gihugu nk'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikigo cy'igihugu gishinzwe gukurikirana imitingito RSM cyatangaje ko uriya mutingito wari ku kigero cya 6.1 waturutse mu kiyaga cya Tanganyika. Iki kigo cyateguje abatuye mu karere ka Rusizi, Nyamasheke ko hashobora kubaho indi mitingito mito ikurikirana ndetse inakurikira uriya. Gusa amakuru atangwa n'ubuyobozi bwa turiya turere avuga ko nta yigeze ibaho. Kuri ubu amakuru aturuka muri kaminuza ya UTAB aravuga ko hari bamwe mu banyeshuri bakomeretse nyuma y'uriya mutingito. Umuyobozi ushinzwe imibereho y'abanyeshuri biga muri kaminuza, Ndamukunda Michel, yatangaje ko ubwo uwo mutingito wabaga habayeho umuvundo w'abanyeshuri bari bagize ubwoba bituma bamwe bakomereka. Yagize ati bihutiye gusohoka, hanyuma muri uko kwihutira gusohoka abanyeshuri bamwe barakandagirana, intebe zirabagwira, abandi bagira ikibazo cy'ihungabana. Ibi byatumye abanyeshuri 14 bakomereka. Bake bafite ibikomere byoroheje, abandi bafite ibikomere bikomeye, mu gihe abandi bagize ibibazo by'ihungabana. Ndamukunda yavuze ko abakomeretse bahise bajyanwa kwa muganga ndetse bose bakaba basubiye mu masomo nyuma yo gupfukwa. Ni mu gihe abahungabanye bo babashije guhumurizwa. Kuri ubu amakuru atangwa n'inzego zitandukanye zemeza ko umutingito wo kuwa mbere nta bintu wigeze usenya. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko ubwirinzi bw'u Rwanda buri hafi y'umupaka uruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buzahoraho igihe cyose ikibazo cy'umutekano gitezwa n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kitarafatirwa umwanzuro ufatika. Byagarutsweho tariki 29 Nyakanga 2025 ubwo abadepite batoraga itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Yasinyweho ndetse ashyirwaho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari tariki 27 Kamena 2025. Depite Bizimana Minani yagaragaje impungenge z'uburyo u Rwanda rusabwa gukuraho ubwirinzi mu gihe ikibazo gihungabanya umutekano kitarakemuka. Ese ubwirinzi ku gihugu cyacu byaba icyaha? Ko n'ibihugu bikomeye usanga bishyira ubwirinzi
kandi burimo na za satelite, kuki twebwe byaba ikibazo kugira ubwirinzi? Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko kwizera RDC bigoye, ati twarasinye ariko aba bantu kubizera biragoye, turabazi, twarakoranye kandi n'ubu tuvugana hari abacanshuro bari ku rugamba. Mwabonye abacanshuro b'Abanyaromaniya banyuze i Kigali bagenda, none bazanye abandi bo muri Colombia. Twarababwiye tuti ibi bintu birimo gukorwa kandi murebera. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje avuga ko u Rwanda rwifuza ko RDC ishyira mu bikorwa ibyo rwasinyiye. Ati icyo twifuza ko badufasha nuko ubwo bushake bwa politiki babugaragaza. Twebwe uko twavuze ntabwo dushobora kwemera ko umutekano w'u Rwanda, umutekano w'Abanyarwanda wahungabanywa. Ibyo byo ntibibashoboka. Ni nayo mpamvu dufite izi ngamba z'ubwirinzi zizahoraho kugeza ibyo twifuza bifatiwe umwanzuro ugaragara. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ingamba z'u Rwanda z'ubwirinzi zidashobora gukurwaho umutwe w'FDLR watumye zishyirwaho utarasenywa nk'uko bikubiye mu masezerano igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byasinye ndetse bikanashyiraho umukono. Yasobanuye ko hazabanza hakabaho uburyo bwo gushishikariza abarwanyi ba FDLR gutaha ku bushake, hakazabaho gukoresha imbaraga za gisirikare mu gihe haba hari abanze gutaha ku bushake. Tariki 29 Nyakanga nibwo igihe ntarengwa umutwe wa M23 na leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bihaye ngo babe bamaze gushyira mu bikorwa ibyo bemeranije i Doha muri Katari. Kuwa gatandatu tariki 19 Nyakanga nibwo impande zombi zashyize umukono ku nyandiko y'amahame yibanze aganisha ku guhagarika intambara. Ni amahame akubiyemo ingingo nkuru 7 zirimo agahenge gahoraho, hirindwa ibitero byo mu kirere, ku butaka cyangwa mu mazi, cyangwa ikindi gikorwa cyose cyo kudurumbanya no kureka itangazwa ry'icengezamatwara ry'umuryango cyangwa rikangurira gukora urugomo. Impande zombi zanemeye ko isubirwaho ryuzuye ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu ari inkingi y'ibanze y'amasezerano y'amahoro ndetse no kurekura no guhanahana imfungwa za buri ruhande. AFC M23 na Kinshasa bemeranije guhita batangira gushyira mu bikorwa ibikubiye muri ariya mahame, bahita baniha tariki 29 Nyakanga nk'umunsi wa nyuma wo kuba byose byubahirijwe. Nyuma y'itariki kandi impande zombi zemeje gutangira ibiganiro bitaziguye, hagamijwe gutangira ibiganiro ku masezerano y'amahoro bitarenze tariki ya 8 Kanama. Naho amasezerano y'amahoro akaba yagezweho tariki ya 17 Kanama 2025. Nyirantarengwa yageze nta kintu gifatika kirakorwa. Nyuma y'iminsi 10 Kinshasa na FC M23 basinye amasezerano yibanze aganisha ku guhagarika intambara bamazemo imyaka irenga 3. Kugeza ubu nta gifatika impande zombi zagezeho. Mu minsi 10 ahanini yaranzwe no guterana amagambo mu itangazamakuru kubera kutajya imbizi kubyumvikanyweho i Doha muri Katari. Nk'ingingo yerekeye isubizwaho ryuzuye ry'ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu, Kinshasa ayisobanurira avuga ko AFC M23 igomba kuva mu bice byose igenzura bikongera bikagenzurwa n'ingabo za FARDC naho polisi ya RDC na polisi ya RDC, ibyo uruhande rw'inyeshyamba rudakozwa na gato. Umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 Benjamin Monima mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru yavuze ko AFC M23 ari igomba gusubizaho ubutegetsi bwa leta kandi ikabikora muri RDC hose. Ibyo yagaragaje ko uruhande rwabo rwatangiye kubahiriza. Indi ngingo kugeza ubu itarubahirizwa nijyanye no kurekura imfungwa. AFC M23 ivuga ko
hari imfungwa zayo zibarirwa muri 700 Kinshasa ifunze ndetse iheruka guteguza ko itazasubira mu biganiro by'Idoha kugeza igihe zirekuriwe. Uyu mutwe mu ruhande rwayo avuga ko iyi ngingo nayo yamaze gushyirwa mu bikorwa kuko hari abasirikare bahoze barwana ku ruhande rwa leta barenga 12,000 bari barafatiwe i Goma bamaze kurekurwa. Aba barimo abacanshuro b'Abanyaromania barenga 3,000, abasirikare ba SADC barenga 8,000 n'aba FARDC barenga 1,400. Ikindi impande zombi zananiwe ni ugushyiraho komisiyo zihuriweho na CICR, komite mpuzamahanga ya Croix Rouge yari kuzifasha guhanahana imfungwa. Hagati aho mu minsi 10 ishize hanagiye humvikana imirwano itandukanye yagiye ihuza AFC M23 n'imitwe ya Wazalendo irwana ku ruhande rwa leta. Ni imirwano yasize M23 yigaruriye uduce dushya tumwe na tumwe by'umwihariko utwo muri teritwari ya Masisi. Kuri uyu munsi rero umutwe wa M23 ukomeje kurwanira n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Masisi. Ku wa mbere bigaruriye uduce dushya two muri teritwari ya Masisi iri mu zigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru. No duce turimo Akangururu na Ndete, twombi two muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Utu duce twombi uriya mutwe watwigaruriye nyuma yo gutwirukanamo abarwanyi bafite imitwe cyangwa se baba mu mitwe ya Wazalendo imaze igihe irwana ku ruhande rw'ingabo za leta mu mirwano yabaye ku mugoroba wo kuwa mbere tariki 28 Nyakanga. Amakuru aturuka muri Masisi avuga ko ingabo za FARDC, ingabo za AFC M23 zagabye ibitero muri turiya duce twombi Wazalendo zari zahungiyemo nyuma yo kwirukanwa mu kandi gace ka Murema kagenzurwa na M23 kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Muri Masisi hakomeje kubera imirwano mu gihe hashize iminsi 10 AFC M23 na leta ya RDC basinya amahame y'ibanze aganisha ku guhagarika intambara. Uyu mutwe ukomeje kurwana n'ihuriro ry'ingabo za leta mu gihe kuri uyu wa kabiri ari wo munsi ntarengwa wo Kinshasa bemeranije kuba bamaze kubahiriza ibyo bemeranije i Doha birimo no gutanga gahenge gahoraho.